ngakale muntu okuti walezera ava maboroteni ambuye ntengeni
DPP oye! On September 16, APM akubwera ku plot number 1 Bulongo. Ine kulonjeza kuli ni 2 years bakonza ziko eno. In 2014, after casket, bakonza 1 year bakamenya batacho chapaya mabudo chuka kulonjeza kuli 2 years bakonza ziko eno. DPP oye!